Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah ini pernah ku tanyakan padamu? Kasih, takkan menyesalkan kau hidup denganku. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah ini pernah ku tanyakan padamu? Kau hidup denganku. Chun, sawat. Headphone. Let me sắp chun ở bánh chun nữa không có. Bánh chun không có. Ringo, kau nak makan nggak? Nasi kotak tuh banyak tuh, punya siapa?
Jangan lupa utang dibayar ke ulung. Oke, bos. Còn tiếp hỏi dân. Để tan sạch rồi hầm chun. Chẳng kia lì sát theo lộ loại thải săn tuổi 打功夫了现在把3tuổi thủ xu ăn chung cái tụi bộ ấy tan tan nhân căng này2 3 nhân con
tiêu lăng cái tụt bồi à. Mình nói ấy kìa này anh đâu các miếng măng cũng có trộn chiêu à. Lo水พูดได้ป่ะต้องซิมแล้วเราเห็นไหล水啊ต้องซิมพูดได้เราเห็นไหล水อ่ะลิมอนละitu bah gara-gara Dede ikut makanya hujan. Nước bò à?
Di jangan nanti jatuh. Mày tiệm ăn tôi rồi à? Mày tiệm ăn tôi rồi. Kan lên chim một à? Mày chỗ nào bị bắn nhà bắn thiên công cần. Thâu rồi lại. Các chị cái lui băng thuộc những câu đó. Kau sih kayak rezeki wa, enggak kayaknya kan tertukar toh. Apabila itu rezeki kamu tidak akan pernah bisa tertukar dengan orang lain. Ini piong tinai. Hai yang ngomong kawan ya. Kalau mau ngai, mau coy mau cái gì. Giờ mày kiểm trúng không? Hắn trò à? Cái rồi trò thiên công nữa. Cái giả lúa rút thêm tỏ leo à? Giả lúa thêm tỏ leo à? Mày thầy cha theo cái sọt gì lọ? Từ nhé chiến thua hay cũng nhít ra đây dùng gì nhé dùng hàn hồ. Thế hệ cái từ đấy đó. Nhớ rezeki đó, nhớ chân tu bác nhiều cả những cái cầu đỏ chẳng. Nhớ cái này nhớ ai sau rồi bán ăn gì, man này bán ăn gì, man này bán ăn gì lo. Cái này cũng kỹ xếp hectare à. Lượng bác cả mấy thầy cha theo xin cha theo sót gì hả? Chỉ cái cảm gì như nào? Thế ăn được cảm gì chứ nào? Chỉ ở dưới chưa lặng xuống máy thầy sát theo shop. Kẹt trò siêu gắn kẹt biển đá ôn dưa kẹt hẹn đạp này à. Để bố dùng xe sát theo leo. Turbo ya, dia juga dùng turbo ya. Dia dùng turbo đó. Mau dùng dia dùng hình, mau dùng dia dùng CCCC rồi. Đây là xe chát theo à. Muốn này dùng, mới dùng à. Vô hạt sẽ hắn căng máy chát theo. Dia biểu dụng à nha nè, muốn dùng, món này dùng à, món này dùng à, mang dùng gì à, nó sẽ ăn món liêng hay做的，mang hành做。Man loy kawan. Adanya angka 1 berawal dari 0. Perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Bạn sống có leo xuống tại hier. Lo phèo có bạn sống hòn nên bụt trung thiên à. Nhìn xuống có phú dạo suy xuống tay phú liu.
Cắt điều xây bà các cái sai mèo các Chris ya Chris. Kim nhu cao chén phu nhân đồ chột kim à? Bây giờ nhân số tủ căng chén phu nhân hình ngày kia à? Cái ngày kia đó dịch bạn mỹ lý lượng bạn mỹ lý giang ngồi như số cung à? Như số cung tổ xí nhỉ à? Như số cung cái lụ xí men lụ xí nhỉ cái dịch bạn mỹ lý ấy giờ lượng bạn chen à? Cái pa bạn đã tiền trung từ trời pa bạn cả lắm gì vẫn theo lăng thải à? Cái lấy cả như lụ xí men cho hả? Đây xảy với lượng bạn mỹ lý xình bạn chen à? Anh nhìn hầm ngay last tung xí cho ngay còn anh hả nè? Ngay đủ bố mày hả nào đi hả? Nhìn tiền chi chung chịu lấy hệ mà. Ông anh ngờ cái gì còn lý tư cho người kêu chỉ nhìn này bầy. Ngay mô mày cái lý kêu chỉ nhìn còn mấy leo đi hả? Hả mẹ? Mẹ? Saya hacknya kan nampil trên bụng. Kan mì lên cuối rồi đi hả? Mì cuối cho du lui mấy mì à? Hello, anh tôi nhìn ở máy pun nhi cả hả? Nhưng mà nhìn ở máy pun nhi sẽ gặp plastic em luôn. Cái đó mày phải mua nè, kéo sao tận năm ta kéo sao mày mua lui? Cái chỗ du cái khỏi gì mấy mì mấy còn kẹp bạc to nè, kẹp bạc to này chứ à? Sen punya mau hitung. Cái xe cây lưới châu bóng ở biếu còn mua ấy, ở biếu còn không hiểu ấy, chén phu được xe cây đúng lưới châu bóng à? Xe cây bị bắn lưới châu bóng à? Các cái máy xình ship cái lô kim bên như cho còn có bên như tay mà sao gặp hao ở nhỉ? Xình ship cái lôi à? Để cái kiện tay bên siêu. ngay may giờ máy xình ship cái lôi bên nhìn tay à? Mẹ nhắc cả đi ta mà cái phút theo trận ngày mốt mấy có sa thiếm chịu là thì mấy tụt thiếm chịu ngày shit ngày mốt sa thiếm chịu liền ngay做餅吉你做屎啦！做餅吉你做屎啊！冇嘢。Cái sao tôi dữ dội. Em mang hả? Không xong chạy nhất à? Em lăng à? Được lui. Cái chuyện hàm môi xem. Cái chuyện hàm môi đó. Ăn mỏ hàm môi. Ada bergaya, jajan krim sama mahal. Es krim kau tadi mana? Cái chuyện không? Ăn một cái ở trong cây mèo. Chỉ có做台條路嘅嘢咪啲，一般我剪落嚟係用佢搬啲cái困到攞個殼嘛。Cái đó nhìn chén mó yang bắn kiểu đó lối yang bắn mặn đồn à, ngay chén mó giờ họ chén bắn kẹt theo à. Tôi chân bắn lựu bằng chứ à.
Dek, guntingkan rambut papi ya, Dek. Gunting aja, gunting rambut papi. Lah gunting, sampai tulis-tulis siapa nama gunting? Sudah gunting rambut papi lah. Papi, segala-gala papi dah konsen, apa makan? Beli rombok. Beli obat mah. Gunting lah rambut papi. Masa enggak tahu meh? Jangan lupa di pasar. Cháu xin lọ sủi lim bờ lọ sủi à? Cái sủi cái đít gọng cái chút này mà sủi liều cháu cái lọ chìm. Nó bisa bisa. Hay quá. Các anh lọ tờ cho chồng cha già nhau hen. Để ambil asbak ya. Dan ini kayak tahap. Mau lihat HP dulu. Tanggal per area jam berapa pastor datang. Kita pakai pastor di situ. Oh. Papi nih, LCD-nya dah hancur-hancur, HP-nya dah retak-retak, kan masih pengen papi main. HP ku nih Pak WA-nya dan tidak bisa dibuka. Gara-gara papi lah, WA mama tidak bisa dibuka. Papi translate. Nanti beli HP 100 biji. Masnya ada sampai 100 biji. Mas sekarang mah mahal. Apalagi HP ada yang 10 juta HP-nya. Pergi ke lelong, beli celana lelong. Papi mau Mai tahu. lelong apa mai? Jauh dia. Papi mau tahu tadi di lelong sana Pak ada anak kecil Pakman Pak Papi. Dia gini kan apa Papi? Dia keluarkan lidahnya Papi kayak gini. Dia ngelok-ngelok Epa. Dia Pakman Epa Papi. Berarti itu anak nakal. Padahal Epa, lihat dia masak-masak tak ada Epa ngapa-ngapa kan dia. Jangan kawan sama anak-anak nakal tuh. Padahal dia cewek. Orang jorok kayak gini lah dia selalu dia buka tuh makan tuh tak tutupnya turun jam 1. Siu kan makanan bodoh orang kayak gini. Kau tuduh saja tuh kan kau suka makan tuh kan. Kita nhìn lồ leo. Nhìn melo kan nganya nah ngah ada kan melo ah nganya nah. Ngay kan siang yang ngay kan anto siang ngay. Ai siang lấy xe cày. Hewa như sa nhìn một xiang lo à. Như Ngay một xiang- xiang được silo bukan. Như xiang siang ăn tết đây, như siang ăn tết ngay siang lấy. Ngay xiang ăn Tết. Ngay siang lấy thủy khiêu như nào? Xiang ăn Tết. Ngay siang lấy seluruh dunia ya. Kemana bos kau tadi nih? Mobil jangan ada situ. Ngambil mai supir ah. Barang si Johan ada sempat dikembalikan, barang tak dipakai nanti hilang-hilang barang orang ganti barang ada, pakainya tak ada. Kalau simpan barang orang tak dipakai kan buat apa? Hilang ke apa ke rumah dia, bagus ikut orang kerja. Resikonya lebih sedikit. Resiko sama-sama juga. Ada rasa ya sama-sama. Enak. Mending ada yang belikan koruptor. Oh dapat uang beli alat tiap hari. Ate begunting ada mak? Pera lah nih, kartu tukang salon dah. Hujan untuk kalau mau ke pasar mak? Antri bensin. Yang pertama kita antri itu tidak bisa dapat siken kan Depa? Sekali kayak ngawuri bisa siken, terpaksa antri 2 kali lah. Kemana? Baru pertamanya tadi tuh bang mereka tidak bisa ngisiken. Oh. Lalu tidak isi lah kan tuh pergi pasar, kalau di pasar lihat tidak bisa ngisiken. Antri lagi 2 kali lah.
cái dịch tèn kia hình dung xét lì tới đây kiểu lấy không? Hay mấy dịch tèn kia đây? Tanya lah dia berapa, saya kan nggak tahu. Kalau jangan kan beli satu can dia susah untuk beli, kayak kasih saya jual. Maksudnya, makanya ngay mun dịch tèn kia kita lấy dịch tèn kia nhưng mà các anh xét lì tới đây à? Mua những hình các hạt kiểu xí à? Em may chiêu kìa, cái em chịu chi may chiêu kìa. Mimpi yang Thầy indah. season thầy orang kan? Mimpi yang indah-indah, Thầy siap? mimpi. Nggak taunya hidup susah, jadi gila. Nanti menurut papi kena. Tanya papi jangan banyak omong. Nah nanti. Ih papi mukanya makin jelek. Orang terbalik, orang belum mandi tadi mandi dulu. Makanya papi tuh glow up pakai skincare, pakai masker, pakai bedak. Ya papi jadi putih. Kayak amot kalau papi merah. Papi ini pas suka ada pakai baju menunjukkan tatonya yang amat-amat bunga itu. Banyak omong ya kau nih. Chén mua lò, cái chén mua lò, chén buiเลยเหรอ? Nhưng mà nó chỉ có chung ngắp pen yu, chỉ có pen yu chặt pen yu mà, thầu mua chong chong, thầu đã mua chong chong, đâu nhìn cái mua nhìn xịn xịu vậy như thế này, nhưng mà chung ngắp pen yu chặt như thế mà, mua lừa chén mua của ngày tháng, mua liu trong mệt xỉu li ngã hạt ăn như nào. Indah rencanamu Tuhan. Nah, làm bayar có thể bán liu bằng chen hay chén mò thôi chứ ngày bán liu bằng chen cầu xeo của kawan ini main đón pen gì cái nhìn chén mò yang ban tụi này liền ngay hà ban liu bằng chen này thôi chứ mẹ mua ban nữa chúng mình ngay ban mấy bữa nhìn con đỏ ngay ban lui các bữa nhìn con đỏ ai cái chén mua về ăn cuối ha liệu bằng chết rồi ngay ban củ su ngay chiều chén đỏ hó yêu thầy si liều thiếu sắm thiếu hay đụng pha ban à chọn xếp ban kia cái đó ngay mua ban to cái tao chỉ cho sự xoay phá xả là nó hay ngay phết thằng chén chỉ mua ban to ngay lý chén này đó ngay hiểu ban điêu hay ngay yêu xăm thiểu ban xăm thiểu à đựng thiểu ban thiểu à cái ban lui các bạn một ban lui utang buat melihat yang Bantu Nation yang Bantu Nation
Gaya ni coba ya. Gaya aja. Chắc anh bắn rồi đấy. Kok? Chẳng bắn đấy. Kan habis dibelanjakan. Chưa. Tuh, ini celana apa 200 berapa tuh? 235. Masa nak beli liệu bằng theo lòng chiều chiều. Ay, jangan atuh, jangan. Bisa sering harus nih kalau kita nanggulan. Kalau kita tahan, kita gitu. Aku bilang kalau udah kasih saya cuma 1 bulan komunitas 1 jam udah habis sudah saya. Ya cuma tuh, itu enggak. Nhiệt liệu bằng theo nó mới nắng siêu yang ăn pha là. Pulang lah. Sino pasti baku, baru makan rumahnya nanti. Para pembuat anu pasti gitu, semari. Ayo theo lui. Theo xong bản. Sedikit uang tidak pintar, langsung masuk kotak ada bisa beli taruh uang. Ngasil. Dan, Ngasil ya? bukan. Enggak ngasil. Terus aku dibayar nih. Oh, miang ah. Ya, duduk sini sebentar ini. Emang, Itu motor siapa? terus terang lah. Terus balik tanya. Iya, motor. Aduh, kurang besok bang. Ya dapat mulana mau pasti orang nih kalau dia kena. Kati kita kan mau lagi, kita untuk karyawan saja. Jadi artis kalau tiga desa aja tiga orang mikir. Artis. Ini gimana, Mak? Ini. Entah kita nabo nele ayo anak aku bato penyakit kita. Baik pulang abako dan sama kita kok. Mau pulang sini bu. Ini. Mau lagi mana? Itu chung apa? Belah kasih ke mana? Panut asli kena jatuh ke. Baju asli mana pakai dan baju. Baju ini kami. Nó không thiêu à? Jadi motor motor yang cuma saja. Dua kita beli dulu. Sama. Biết rồi Kim Tòa Mộ Chạy Nhất mẹ thòng kính à? Aduh kayak. Apa aku anak American ayo tidak. Tòa Mộ Chạy Nhất thì mẹ thòng kính à? Maju mundur. Sila. Ayo. Điện lý bay. Điện lý bay cũng sẽ sức biểu theo. Nó không thiêu à? Nanti ngangkat aja dah, ngomong aja. Không thiêu à? Macam-macam ảo thon cái kiện. Không phải gì. Baca mana lu mana mata anjur lalu kuat. Nhưng mà macam-macam ảo thon cái kiện. Yang mana izin kerja? Lu lah bu. Tiap apa ngurus hari kau sih? Ah, bentar. Warna sini pesan tu. Janda saya sini kan? Janda saya sudah tahu dah, mira. Ada sudah tahu dah. Iya, mana sini kan? Tahu tak? Ayo pak kaki ni Masaud, ngol dihon. Ayo kita baca ngarung mulai kau. Apa tema mak? Ate. Cai lu ah. Lepas hujan ya. Ada kan lu baca muka. Ini orang kau baca poster.
Tadi pagi sana hujan juga kan? Saya beli itu ya. Lem itu. Oh, ini enggak apa lah. Ada lemnya nanti. Beli lem ini yang pakai katanya. Iya. Bayang bekar kit me. Ada. Bekal. Terjemah ke Makadam. Makadam, balik betul. Tuh besok Kami dipotong 1,5 meter untuk bikin air punya kan? cuma berarti makan kan itu sudah 5 meter habis tadi lah. Hah? 5 meter. 5 meter? Ya pas lah. 1,5 meter kan? Mana ada? Gunung viral 2,5 enggak ada. 3 in ada katanya. Bila 3 in kali lah. Apa 3 in nih? Sama itu. Yang maksudnya? Hah? Yang maksudnya? Apanya? Yang maksudnya? Kembalikan. Bukan. Mau dibikin. Bikin balik. Itu sama mesin yang di rumah, yang di sana ya? Sama. Sama? Itu kayak kecil kan? Apanya? Kayak kecil kan? Itu kan enggak ada tangkinya. Oh. Tangkinya di mana? Coba dilepas. Coba langsung selang ke can gitu. Oh. Kalau nanti bensinnya langsung satu can gitu. Dia kelihatan kecil kan memang tidak ada tangkinya itu. Kembang. Saya sih enggak, saya cuma kena ini ya, bintik gitu. Monan adalah penarinya kan cantik mak. Tuh ya. Bos perempuan udah keramas tuh. Udah siap-siap terjun kali. Ini yang besar. Pasar. Durian. Payung. Ini udah berhenti kali ya. Hujan lanjut sini. Selang semprotnya tadi berapa meter? 10 meter. Pas lah, nanti kalau itu mau pasang dua kan tinggal dibagi potong 5 meter. Tidak apa-apa pakai satu kalau dulu ya satu dulu. Untuk Ya. saya jemput atasnya. Kalau sudah ada rupa-rupanya kan, Iya. baru masih yang tidak ada lagi tukar mata ragumnya. Iya. Nggak ada duit kan. Ini mana basah-basah adik kamu? Ada pemerangkan. Ya, kerja di 3 desa, Oh, 3 dompeng. di Dompeng. Masa lama nggak kelihatan baru bisa lagi. Kerja dompeng. Itu paling butuh kan? Masih satu di Pontianak. Paling butuh. Melekat pakai lem katanya. Mau beli lem pakai pot kutip katanya. Pakai lem, saatnya melekat. Kalau dia bersih.
Boleh pakai lem besi. Ini Pak, dia Pak memang dari ini ya. Dia ikutkan benang ini. Anginnya tuh Pak. Ada kunci ya untuk ya, mana ya? Pakai tali besok. Tali. Ya, ini jelas tuh. Sana ada mau tutup. Beli yang di tempat tadi tuh kah? Sana mau tutup. Sana itu sana begitu kenal. Ada dulu saya sana. Bisa parkir di situ. Jarang orang di situ lihat banyak orang beli. Ya, situ memang dia lebih murah. Barang-barangnya mah lebih murah semua. Bilang tadi 95. Bilang semprot 17.000 itu meter. Lama ya orang beli dompeng ya. Saya lihat beli kain sampai 1 bal tuh, selang lipat sampai 100. Selang apa tuh? Selang lipat lah ya, sampai Ya, 100 meter. Tuh mereka dompeng besar-besaran punya tuh. Nah, besar-besaran ya. Tuh kalau dia 100 meter itu udah pakai mesin-mesin besar semua tuh. Kain ada kain petua bah dibeli kain petua yang alis tuh, Iya, ya. yang orang nggak punya itu. Iya. Itu udah beli 1 golong ini. Kancak mereka tuh ya. Kancak dari desa. Ada. Luput. Masa sih? Kalau ngangkat tolen-tolen sih mampu 19-an. Itu 19-an. Oh, Kena jamnya. Tadi aja pakai kita tadi kemarin buat kata kali. Fungsi berdua berapa? 2.660.000 orang untuk lubang. Aku ngelola punya bos orang, gue punya orang, bos. Jadi bagian keuangan apa semua aku ngurus. Langsung nih. Mau naik lagi kok? untuk ujung sana, bawah sana. Mau naik lagi? Mana tu? Tadi udah punya bos, aku on 4 aja deh. Karena 260. Dengan siapa jualnya? Hah? Dengan siapa? Selip. Selip? 260. Itu uangnya dari buat 200. Itu yang udah dicor kali. Hah? Udah dicor. Belum. Masih dalam biasa. Biasa. Tadi jual di situ ya. Robin 19 aja dia ambil. Oh, Robin dengan ambil 23. Oh, Tadi 9 itu aja. 9 aja dia ambil lagi. 9. Jadi kan? Nah, Dari pagi. tapi Oh, pagi. Mungkin dia tadi. Sama Selip kan? nah, Adiknya yang perempuan itu kan siapa yang namanya? Dia sendiri ya Pak. yang bosnya ada Mungkin dia tadi siang atau tadi naik kali. Naik lagi. Barang ini kan biasa hitungan menit bisa naik juga. Aku udah bos kasih per gram 50.000. Bonus 50.000. Bonus tuh. Kami 2 hari saja 24 jam.
Pergi deh itu. Rencana besok bekerja lagi. Tungguin dulu. Tiga desa arti. Apa? Bos yang undangnya. 80 juta 3 malam. 3 malam. Iya. Bang Musa, Bang Arif. Itu siapa bang namanya Sinar Jeki itu? Kok mereka bertiga? Bukan. Dan malam kami nyawer, nanti dikasihnya berapa dia tuh? Baru udah kasih 92. Dah, 6. 5 dulu. Oh, begini teman kok. Nyawer. Ini nak apa? Bos mana mampu lawan ya. Kesukaan dia lah, artis ini. Kok masih kancak ya daripada saya? Ya udah diambil, 2 kali ambil, 3 kali ambil udah. Ya, ya. Yang dulu yang dalam-dalamnya udah diambil sekarang. Oh, Dulu yang dalamnya tinggal. Sekarang ngerti yang dalam-dalamnya. yang dalam lagi. Nah, eksas tapi yang lumpeng. Dah meninggal berapa? Jumio yang kecak sekarang nih, kawan. Ekstra main phone cari. Apa yang itu? Satu hari. 1 on lebih cari. Dompengnya main 60, 70 cari. Haji Jumio, siapa nak tahu? Oh nak kayak gila itu? Puluhan juta 1 hari ya. Satu lebih. Satu hari 200 juta gitu lah. 1 hari. Itu enggak aduh. Enggak. Ini tuh. Mana saya duduk saya dengan buah. Enggak dompeng itu enggak. Baru kemarin. Kemarin ya baru masuk. 2 dompeng udah pernah. 2 lah. 2, cuma kedua tuh buat ngasih. Ah, Semua ditutup. Oh, itu berapa lu? Lihat ada 2 dompeng. Kemarin tidak ada ini. Sekarang ada. yang baru itu kan? Ah. Berarti Asul sama siapa dulu ya? Iya. Si Chris tuh. Nah, Chris. Apa di bangun ruang itu? Itu boleh ganggu air, enggak ada ganggu air. Air besar dong lah. Ini kan ada pengantarnya. Enggak, bukan ada ganggu air itu pakai di pang gitu. Di dalam kan orang kan. Enggak. Enggak, sini pegang kau. Cuma masnya minim. Anda rendah. Mas debu. Cukup kayak sai kemarin tuh ya bang ya, buka di situ, angkat tangan. Aku kami itu bang, kaman ya lo, cukup kaya tuh, duit cuma miliar. Angkat tangan dua itu, mas debu, Debu ya. kata rendah. Kurang gitu kan. Dapat tadi itu, kerja 2 jam mereka itu. Aku bukan tunggu bang, enggak tunggu bang. 2 jam kerja. 2 jam enggak.
2 jam ya kerja, kena ganti itu, berhenti. Kau berjalan keluar bang, paling kau kontrol mesin ya. Besok giliran kita lagi. Nah, dengan kita lagi besok. Ada dapat kilo-kilo di situ.